Thank you. Okay, Michael Singh jukin question khat ga dong ingi. Michael Lamjathang itile imfalana ki ton lut di hitam. Just in one line, give me the answer. Itile imfalana ki ton lut di ham. I'm Let not a him take his resident. time, yeah. I mean, he's here as our guest. Go ahead, sir. I'm not a resident of Impal. I don't have any properties in Impal like other cookies do. So for me, going to Impal or not, that's not a priority for me. Peace na bol go ni telo onang mi lay hoto. Na so I pinumay don't akyaw na so know if pinumay akyaw tanga akyaw vo amin lampia akaya ato alu atama hito holo ito nang peace na ka bol go. that 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 incident is a different incident. No, So it's a different incident. Hello, piso dito. Ipaw ako hole ipaw in idon butang. Nasa sa ham na paw na thong am lo ham. Nasa sa ham. thado pau ti ta ti pi a pau na ti Ipaw ham. ka ti nge hi dong. Ipaw in Thado ay pau ti hotang. ta mo. Henge Thado thado pau ti ta paw. ti. Ho ka sa Ah, na hi sa ham thado paw ti hitula. ti ti. Thado pau na Katho ti. Katho hi thado paw ke yong kuki tanu. Okay, that's good. Itile nang ahle imfala inmun lomun sikita bon nei lo hila to ipitinga to nangin mei thai ho to ki chamding ateng le hiti aga chen khom ding na ti ham hile It's not about ahle peace. nang It's about nang nang community ngai tang understanding nang between ayim Thado phala and bon nang Leyte. ayim phala bon ga cheng lut go lo pen chun itita na chu peace ga na ga sem gut ham No, I'm not making peace with Meitei. It's a community understanding between Thado and Meitei. And we want to make an understanding with all the community. don ima sa thado ti hi tang na sa lo ham Thado, thado in I pi ngai known as tang Thado thado and I in love pi you as god Thado. thado in pi in zong I pr am tha born as a Thado. nang thil bol chu ama hon ka he phapo ve ati chu nang thado in pi hi nang thado in pi manipur hi na geng ho to bo hi chu mili mi nga thado in pi na nei hu chu no ho a hi adi chen in ki hep tang thado Thado, tin lang thado Thado, tin lang nangin iso nangin kaso Thado, pho zo se to hin hit Nang ending Thado hi ni ya. tang Hello, Nang Thado ni ha. thado ku ki ka hi No, Thado ni ke ya ai mi kasi. ka hi ke ai pau tho zo se mi ka hi Let's not go into this debate. Hello, no no national no party. la Michael Say Lamza why thang so? hiti hi ka nga hi to hiti hi ton so na gal ke pana hiti ka nga hi to nang to ke hodinga nei don but tang Cái nang thà đầu cái gì? imfala in mun Cái thà siki yong nei lo giá hela giá acheng lu ding bon hi lo hela chu nangin cha chu mail he ho to piece na ga sem god ipidinga cái piece mấy na cái sem god ham bỏ luôn rồi. mail he Cái ho to ipidinga piece na thà sem god ham cái gì á cũng chưa cái theo từng business sim điều hả cái họ to cái nào luôn hả na simple. Let eh No, to hey na hey hey kinalo le na nang tilsang dinga chu peace na nang kasim to ni Guys, ong piece ka guys. lo tilsang chu simple. itida na ama ho to piece na ga sem god That's ham simple. hey lam za Ah, thang Maya tha do Guys, kai ngai nga ngai tia wo tha ngai wo. do to me the kina point. Okay, just 1 second. Everybody will get a chance to speak. Okay. So Maya, if you are, I will give you a few seconds more, and then we'll go to the other speaker. All right. You guys just unmute thank your you mic. Yeah. thank you Yeah. Michael Lam thang ngai ta na pon sil zong ka pon sil ki bang na pau to ka pau zong ki bang iton danu zong ki bang ine u zong ki bang hoi la ya tu nang ho to ke ho ki het na umaham hang in don bu no hoi lai tu nang to Now, ke ki het na umaham chỉ chú bốn xil chú ipi hả na na bảo thi chú ni ipi tieng hả le na na thi ni tieng le na lo nga kap ding na vui ding hi ki ho ma ka hiu to na ki het nam thì cái lòng bằng chân xây đào ta identity chứ cái sự chết mà sợ ngài na identity chú na iti try aiden hiti nangin hiti gal hi identity hiti nana nei go hitu o titu ditu hilai ta to di lo to na mi na sa na sopi na sangam thisan lon na hitu o the emotion sentiment chú cái ông hiti cái chân tâm atu ta I have hiti cái ông cái loss o no ngai sẽ ta nghĩ đồ chỗ nào ngai ta chỉ ngai cái ta ngai ta chỗ khat ngai ta gal hi
e ho na identity ki chep na ding hello chu I so pi na pasal na hi to na til chang na lo ham na so pi no me akewa hungki me a anoi asu ki tham chu ke nu me in ka tho zo lo pi chu tu ni ke ya yong ti yong chu hai mil hi tang tu pe ta hin ki chem hin ka ti chu tu pe ta hin isu in sungu hi su ke ding ke ho chu ka hi win na ho chu na hi win ke ho to igal mi te wang ka ki tam diu a hi na ti chu avel velin ki gel to na dam lo ni na thi ni te le na long chu pon hung khu ding na long chu nga chu a hung kap ding chu ke ho ma ka hiu chu na lung na chu nga hi ka lung na a ka lung na hi chu a hi wa nga hi khat bei ve le phat ta ka gel kit keng le ipidinga nang ta bang mi man tam hin ipidinga nam piu sunga pang ding golova akale la nga na pan ham mi pa mai na hi chu kalung nat dan hi hiti ni ho hi nang to na mela iti het hon lo wanga hiti ni ho hi nang to face to face a hiti na ko ma hung pau ding hi hiti hi kanga lel hi chu nang to direct nga ki ho ding hi kanga lel hi chu nu mei kei bon ne he nam nu mei kei bon kalung chang hi apo na ding umlo hi chu akoi na ding umlo hi chu kalung chang pasal na hi chu ta pa na hi chu na ki het lo ham ta pa hoi la ya naga ki tum sa go te te ham mi noi sat beb ki hi so tu ni kho a hi e ho sung chu ingo lu zong le ikina u zong le kinau hi te mi to ki gidel hi so mi apa Are mi we to having the real Lamjathang? he yes Biswazi this is I the real think today. Lamjathang and I think I have taken too long thank you very much host and co-host No, it's absolutely okay. Who is this Lamjathang Guys, must given Esther, important please. in this space? Hold on, yeah. There is a system here. Okay, there so many hands have been raised. Okay, so let's go one by one. We all want to talk to him. So let's try to keep it very short and let's all give each other an opportunity to express what we really want to say. Yeah, I would request all Yeah, let over, this minion speak. everybody, I would request everyone to not just unmute their mic and make comments. Otherwise, I will remove you. This is a serious space, and today was not a good day. So let's all, have some self-respect. Michael Lamzathang, I think Maya, are you done? yeah just give time to others I'm done Yeah. thank you All right.